Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Il-kliem ta' Ġesu assoċjat ma' twaqqif tal-misteru kbir tal-Ewkaristija huma wkoll il-kmandament li aħna nħaddnu f'din il-ġimgħa qaddisa li qegħdin inniedu illum. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dak kollu li se niċċelebraw f'dawn il-jiem qaddisa hija tifkira ħajja ta' dak kollu li għamel għalina il-Mulej Ġesu. U dak kollu li għamel għalina jinġabar fil-kliem li bih iwaqqaf l-Ewkaristija. Dan hu ġismi li jingħata għalikom. Dan il-kalċi huwa l-patt il-ġdid b'demmi, id-demm li jixxerret għalikom. Dawn iż-żewġ verbi jridu jkunu għalina ispirazzjoni u fl-istess ħin motiv ta' gratitudni. Il-Mulej f'dawn il-jiem qiegħed ifissrinna it-tifsira profonda tal-kliem jingħata għalikom, jixxerret għalikom. Fil-kuntest ta' dawn il-kliem ta' mħabba kbira, ta' għotja totali, il-Mulej jifhem li huwa wkoll sinjal li meruħ, sinjal ta' kontradizzjoni. Għax dawn il-kliem huma mill-istess Evanġelju skont San Luqa li fihom għandna wkoll ir-rakkont tal-preżentazzjoni ta' Ġesu fit-Tempju meta kellu biss 40 jum u lill-ommu Xmun il-qassis jgħidilha dan għad ikun sinjal li meruħ u lilek sejf jinfidlek ruħek. Fostant kontradizzjoni, fostant zbatija, fostant kliem aħrax ta' kundanna li fittex bħerqa kbira, brabja kbira il-mewt ta' Ġesu, nisemmu wkoll kliem li jagħti sentenza ta' innoċenza fuq Ġesu. Fost l-ajjat tal-kapijiet tal-lut, Pilatu jinsisti jien ma nsib ebda ħtija dan ir-raġel. U l-istess kliem jirrepetihom il-ħalliel minn fuq is-salib tiegħu, il-ħalliel li aħna ngħidulu it-tajjeb. Dan m'għamel xejn ħażin. Anke ċenturjun, meta jara il-ġisem ippjagat mejjet tal-Mulej, jgħid dan kien tassew raġel ġust. Giuseppi ta' Arimatea kien wieħed mill-kapijiet, imma l-qima tiegħu fl-imkien ma' dik ta' Nikodemu tatina wkoll indikazzjoni li kien hemm ukoll fost il-kapijiet min kien jemmen fl-innoċenza radikali ta' Ġesu, min kien jemmen li hu kienet jgħid il-verità meta insista li hu liben ta' Alla. Aħna nixtarru il-kliem ta' Ġesu minn fuq is-salib li jagħtina dan ir-rakkont tal-passjoni skont San Luqa, nirrealizzaw li hu vittma innoċenti isir ukoll avukat tagħna. Aħfrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Minn fuq is-salib fir-rakkont li għadna kemm smajna, Ġesu jiftaħ bib il-ġenna lil wieħed mill-ħallilin.
tassew ngħidlek illum tkun il-ġenna miegħi. Kemm tkun ħaġa sabiħa li fit-tmiem ta' ħajjitna aħna li nittamaw fil-ħnina tal-mulej ikonna x-xorti nisimgħu l-istess kliem. Illum tkun il-ġenna miegħi. I would like to greet our visitors from abroad and our English-speaking guests. I would like to share with you a very short reflection inspired by the extraordinary reading of the Passion of our Lord Jesus Christ according to Luke. In the narrative from the evangelist Luke, a number of people cry out for the condemnation of our Lord, the leaders, the people. But there are also voices that proclaim him innocent. Pilate, the thief crucified with the Lord, the centurion, they all say, this is an innocent man. Jesus is an innocent victim. In the Gospel of Luke, when he was still 40 days old, Simon in the temple tells Jesus' mother, your child will be a sign of contradiction. People will contradict him. He may be the salvation of Israel, the glory of Israel, the light of the Gentiles, but he will be contradicted. And this is what we see in the Passion narrative. Jesus is constantly rejected, condemned, killed, but he is also proclaimed innocent. And before he dies, he becomes our defender, our lawyer. He tells God, forgive them, for they do not know what they do. To the repentant thief, Jesus says, I truly tell you, today you will be with me in paradise. As we celebrate this Holy Week in remembrance of all that Jesus did for our salvation, let us pray that when our day comes, we may find him our Redeemer and our Savior, that we may hear his voice telling us, truly I tell you, today you will be with me in paradise.